20-godišnji Zrinko Kaurin bori se za život. Prije 1,5 godine otkriven mu je opasni tumor moždane ovojnice. Nakon nekoliko operacija u Hrvatskoj tumor se smanjio, ali da bi ga potpuno uništio mora u Italiju na liječenje. HZZO mu je bio spreman razmotriti mogućnost plaćanja liječenja, no trebalo je prikupiti dodatnu medicinsku dokumentaciju i pričekati. Ali Zrinko za čekanje nema vremena, pa mu je obitelj već rezervirala termin u Italiji, koji u tom slučaju mora ići na njihov trošak. Zato mu trebate vi, priča Ane Mušnjak i Marijani Čikić. Malo tko je na ovaj kadar ostao hladan. Molbu Zrinkovih roditelja da spase život njihovu sinu čuli su mnogi. S njegovom borbom za život upoznali smo vas jučer u RTL-u danas. Već jutros su na račun za pomoć počele stizati vaše uplate. Do sad je prikupljeno 20.000 kuna znači od jučer do danas. Zahvalan sam svim koji su uplatili. Moramo se boriti, idemo dalje. Nadam se da će sve biti prikupljeno do sada i borba. Prije 1,5 dana Zrinko je radio ono što obično rade 18-godišnjaci. Upisao je Pomorski fakultet i uživao u životu. Strašno, ne bi jedno zdravo, bistro, dobro dijete. Da ga je tako to zahvatilo, strašno je. Jedna kvržica na čelu promijenila je sve. Dijagnoza tumor moždane ovojnice, zbog koje ne samo da mu je ugrožen život, već se sav izobličio. Od boli ne može ni pričati. Pa teško, više spava po tim tabletama i tako, ja ga vodim do WC-a i peremo ga i sve. Zrinko ne može hodati, ne može ni ležati. Ovo je poza u kojoj najmanje boli. On već ne može, od kada imamo drugu operaciju, ne može više on sve na sedeći spava i tako da ja sam stalno s njime u avijanu, u bolnici i sad tu kad smo bili u Rijeci isto su nam sobu dali, tako da sam isto s njime stalno 24 sata sam s njime. U proteklih 1 godinu dana prošao je pakao krivih dijagnoza, neuspjelih operacija i dugog čekanja na liječenje. Pomoć je na koncu potražio u Italiji, no za radioterapiju koja bi mu mogla spasiti život i olakšati muke potrebno je 7.000 eura. Njegovi roditelji za liječenje su do sad već potrošili znatno više. Baš sam prijateljima govorio oko 300.000 kuna do sada. Ja sam više istrpljen psihički, fizički. U avijanu moraju biti za točno tjedan dana, a prikupljena je tek 1/3 potrebnog novca. Želite li Zrinku spasiti život, uplatite koliko možete na broj računa ispisan na ekranu. Niti jedan mladi život ne bi smio biti osuđen na ovo. Zrinku je tek 20 godina. Dajte mu priliku da živi.